Ki nongelam jo ka National Highway Demand Committee Southwest Khasil District kelapan pau ke jing benyo ber ke jing lengo ke bakrau halor ke jing bam ai jubab ber ke jing bam patiau jong ba Preston Tensong sembut menteri rang ba kejela ba Pedro ya ketrat PWD ban ya kendu batki kane kalong hadin ba ka kenhun ka lalejbu appointment Arsien Arwat ban ya kendu ya u ban ya kren bat ya mir jingmut halor ke jing angnut jong ki paj ba jo ke Southwest Khasil District ban yo ya surok ba National Highway nalat maureng maukerwat hadu ranikor kabala sakut menta labun bun snem. Nagliang ucaman ka National Highway Demand Committee ba kan pamvi karangdo habakren sikalat patai kubor hadin ke jinggalang kabala long hamaukerwat ulaong ba ka kanhun kaladep banlejbu appointment Arsin Henry Kim Semlayo setia bani kendu yau sembut menteri rangba. Hagju kapor ula pentibru bakila kerpat yu Emily kamaukerwat ba Renington El Tongkar bat yu Emily Karanikor ba Pius Marwen bat kilalej buru ban ya kendu yau personal assistant jong sembut menteri rang ba Henry kamsemla urlong hadu menta kini KK kapenlong ya ka National Highway Demand Committee ban simbiang ya karai ban lejbu appointment sa shisen lada usembut menteri rang ba umpat yau su halor ke jingkerpat ban ya kendu ka kenhun kan nembansi ban sim ya ka weipat ke sinjam Nagleng jungi kum ka komiti bat ki paiba rong itip ba kum kini ka consultancy kala dep submit ya kini ka pre-feasibility report ha ka bede bat kini ka jingla ini DPR te kasonia ini ban dawa ban kan mau ya hijisha ada ka company kala dep le ya kata ka feasibility te kamdon jing ya ka sarkar bahkan syubuk la ka Delhi ro ka persengian no kamdon jing ya ka sarkar jelap kan budin ya kani bat ngangit scam ba kinum sim da kumwei na kalian juga sarkar jela ni ngilam ka hok ban dawa bat ka sulong tangman budin ya tu naman musya la dep awat ya ka tender na mentaban le ya ka consultancy ya kani ka mau plang khat prar di ni kimi lenti bakin sim khia no kani bat tang nam tai appointment ban lumai ngaso kalong bi na mentaka sarkar mendai tang na mentaka appointment hendai la dei ban le ru bud ya kani ka surat ka ba long sisya ka kadai ketika kalong ka surat ka ba long kongsan ba kam tamba kani ka connect sitisha border te wat na mentaki ki kam jong ka security jong ka ri ru la sha la singi la da kadon kadon ru ngi scam kin hab use ya kani ka surat ka ba kandai ka National Highway te kumala pun kemaru chaman bang ngimdon jing persya ya kata ke intermediate ya trai mapi ya le mapi ya kata ngimdon jing persya andrei ka National Highway kamdai ban sakut kadai ban trai kamna kablay ya pi ki nutuk kubor ki berapat por na kebantaban don ka bani kani kadai ka meeting ka ba nakaleng ke jungi kum ka National Highway Demand Committee juga Southwest Khasil District hadin ba nakaleng jungi niladon ni ka meeting ka bakadu ka new jung September raja arsan ha ka bang lerai na kabanta ba na kabanta bat persngeu ya kani ka demand ka jungi halor ka National Highway ka ba penyeso ya ka Shillong ya ka Nomba Shillong ya ka makurwat hadu sya pukatra juga nikor nilerai banginya bu ya ka appointment ban persngeu ya kani hakmat jung deputy chief minister wa Preston Tensong beri in charge ya ka PWD te kidon arteli ki appointment ki bangila kerpat ke appointment ke bani nikong ya kade ka new tarik jung Oktober mentau snem bat kawai kade ka 8 tarik jung Oktober mentau snem kani ki appointment ke bangila kerpat bani appointment bani deputy chief minister kamdi tang nak bata bangi nakaleng ke jungi ni la kerpat ni la par ye ke syaki meli jungi ka makurat bat juga nikor na ka banta banya budilem na ka banta banyo ya ka appointment bat in charge ka PWD jong ka sarkar Meghalaya tehre hadu menta nakaleng jungi ngidap da kejing Sukhia nomor ba warlang ila persyang banyo ya kata ka appointment la asin bat ndi ta kataru ila ya persyang ru ban budin no po office jong personal OPA personal assistant jong deputy minister ni
hadu mentah ni padio hadu mentah ya kita kapunya tina kalian jungi mentah kasni la sim biang sekawai karai na kementa basasin ngile ban persingau biang ngin pelipan biang ya ka appointment but deputy chief minister beri in charge ya ka peludi na kementa bang india ber persingau ya kita kijinon kam jungi kamta me ya kane ka jing kerpat jungi ya jika demand ke jungi halor ka national highway hanya po na kabari ber penyeso na du lan maureng mauplang weloi lan mau siang makurat nata berantong nona siapa dirang tina kali jungi sistem ni sale kini kita nu teu banwan but lada nimio ya ka ni ka appointment sistem ni haban sim sakawai ka de kwi kisenjam na kementaban persingau man pen hadu bangidayo ia akan dikejik temu jong ke komiti ke jungi titang kata bari berka surok kabari berka taka intermediate na kalian ke jungi ke komiti nadu basdang rekat batki no yalam jukstem halang rekat batki no yalam jungki rambashnong rekat batki stakeholder jungka sobres kasil ngasen ngilakar saikrar ba nakalian jungi ngim percaya kanu development lar kadai kata intermediate lani kanu handri kai ke jikmu jungi kalomba ni nakalian juga komiti nyakan beja ka national highway kata kadiki relomba nakalian ke jungi kumut ngi persngewe kini nomor ba ka national highway kadai kaladu kastitos nadu usne marajar kanyo ngakan ba umdi tang usne marajar kanyo shoy kataru nakalian juki no yalam barim begitu kapor kila bodin nadu na podeli hadu bakin apo hadu bagi dayo kastitos nadu usne marajar kanyo tingi ba kiwi kibadon nakaju kastitos nadu usne marajar kanyo hadu muta kila ada pentrei kila yat ya kita kisturok hani hadu muta nakalian juki ka makurat nadu katu kapor hadu muta kabare bat penyaso ia ka state capital bani kan state capital hadu muta ngi padui ia kan ka sawes ke jungi berkebah pala kalau bang aku aban sumension ya fikindian kalau ba kebah pala nang khat pra sa nuhalam hadu sa sekolah terter sedu sa po bagmara kana sina hiwi kala dem nang ni parikam dem dikata ka ka bana kalian ke jungi ke ba ngilong agrif bangilong i sukia du kata-kata dina kalian jungi aku bari berkata ka intermediate ni belum kanu gicing persya ngi welcome back ka intermediate ni kanu ke development ke ba wana ke bertaban pentrain na bertaban ban bahaya ka surok ke jungi ngi preso ba hari ke kong kalau ke ke bang ya seng na ke bertaya ke ka ya ke ka komiti ke jungi ke be na ke bertaka national highway nak takarau nak kalian jungi ngi khot ki ramba shino ngi khot ki sing balang bar ngi khot ki ramba na po kara kotan jungi na po ka district ke jungi kade bet nak mata ba ngi ke jikmu ke jungi kalau bangi kwa ya kan national level kumbakala do na kumu kamdei pandu kita ke jikmu ke jungi